барои занҳое ки шавҳарҳошон зани дуюм мегиранд сухане гӯед, то дилҳомон каме ҳам бошад ором гирад. хоҳари мо касе бошад суоле кардааст ки шавҳарҳомон зани дуюм мегиранд. хулас вақте инҳо зани дуюм мегиранд, мо бисёр нороҳат мешем, бисёр ғамдор мешем. яъне дигар гӯем аку ҳисобе ки ҳамон маззаи зиндагию лаззати зиндагӣ дигар боқӣ намемонад. шумо ягон сухане гӯем ки то дилҳои мо ором гирад. яъне гӯё ки гӯем бар сари хоҳарои мо хеле ки баъзе одамо мусибат ба саршон меоянд, баъд аз мо хоҳиш мекунанд ки ягон суҳбате кунем ки то ки ҳамон дарде ки мо дорем, ҳамон мақсад фироқе ки ҷудоие ки мо аз дар мусибат пайдо шудааст каме ором гирем. ин хоҳарҳо ҳам аз мо ҳамира суол карданд. вале ман чӣ гуфта меям? хоҳарои азиз, агар ман барои шумо аз тамоми оятҳои Қуръон, аз тамоми ҳадисҳои пайғамбари нозанин мо, аз тамоми қиссаҳое ки аз ибтидо то имрӯз буд, агар ҳамашам ки барои шумо гӯём, ман гумонам ҳамин аст ки ин коре нест ки дар шумо оромиш пайдо шад. дар шумо оромиш пайдо шад. зеро ки вақте сафаре ки ҳазрати оишаи модармон вақте пайғамбармон куҷое ки сафар мекард, мега қуръа андозӣ мекард. яъне дар байни хонумош як мисле ки як чизеро пинҳон мекард, ҳар касе ки меёфт агар ҳамон ҳамсафараш мешид. ва дар яке аз сафарҳо оишаи модармон мегӯяд, ман ҳамроҳи ҳафса духтари ҳазрати умар разияллоҳу анҳу ки инам яке аз хонумҳои пайғамбармон буд. шумо чӣ гуна медонед абубакри сиддиқ ва ҳазрати умар хусурҳои пайғамбармон буданд. ҳазрати усмон ва ҳазрати алӣ домодҳои пайғамбармон буданд. мега дар як сафар ҳамроҳи ҳафса ҳамсафар шуданд. баъдан мега вақте дар як ҷо каҷҷова меган болои шутурда хонаҳое месохтанд ки яъне бароҳат ду одам даромада дар унҷа истода метонанд. мегӯяд ҳазрати ҳафса ҳикоя мекунад ки ман нигоҳ мекунам пайғамбар берун мебарояд, каме мақсад машғулиятҳое ки дорад анҷом медиҳад, омада рост боз ҳамон хонаи оишада медарояд. як бор ду бор, баъдан боре дидам ки пайғамбар аз ҳамон хонае ки болои шутур месозанд аз ӯ берун шуд. ман давида мега пеши ҳазрати оиша омад. оишаи модармон дар умр аз ҳафса хурдтарак буд. мега омадам, гуфтам намешавад ки ҷойҳомона иваз кунем, ту ҷои ман рав, ман ҷои ту. мега ҳазрати оишаи модармон қабул кардам. вақте оиша мега ман омадам дар ҷои ҳазрати ҳафса истодам ва ҳафса дар ҷои ман, пайғамбар мега бозгашташ омаду ҳамон ҷое ки оиша буд даромад ки ҳафса ради. оиша мегӯяд ман аз дур нигаҳ дорам. нигоҳ кардам, муҳлатҳои дароз бо ҳафса дар он дохил нишаст. бисёр нороҳат шудам. шумо бинед хоҳарои азиз ки ҳазрати оиша чӣ қадар одами мисол бо имон буданд. инҳо хонуми пайғамбар буданд. инҳо дар канори пайғамбари нозанин буданд. вале аку ин ҳолат баръакс мисол як чизе ҳаст ки яъне инҳо маъсум набуданд. яъне инсонҳое набуданд ки тамоман гуноҳ накунанд ё тамоман аз инҳо ягон хатову иштибоҳу камбуд мақсад анҷом наёбад, балки инҳо ҳам камбудиҳо доштанд, инҳо ҳам лағжишҳо доштанд. баъдан мега бисёр нороҳат шудам. то чанде дар дохил мега ҳами гармӣ зиёд шидан гирифт ва мега поём фаромадам. мега дар гармои рӯз буд, биёбон, як намуди хор мега дар ҳамон дохили ҳамон заминҳои биёбон буд ба номи изхир, ки онҳо ҳамтари хорҳои тупи калонанд. бисёри вақт мегӯяд ҳамин баъзе аз ҳамин ҳашворотҳо аз он ҷумла ҳамин мора мегӯяд дохили ҳамонҳо да медаромад, то ки аз шӯълаи офтоб наҷот биёбад. вақте ки офтоба тезиш мегузашт, баъд ин ҳашаротҳо аз зери ин хорҳо берун мешуданд. мегӯяд ман розӣ шудам ки поҳома мақсад дар зери ҳамон изхир, дар зери ҳамон хор гузорам, то бигзор морам ки бошад ҳамон пои мара газаду, лекин ман тарафи ҳафса ва тарафи расулуллоҳ нигаҳ накунам. шумо бинед вақте ин ҳолате ки аз модари мо оиша, яъне аз зан ин чиз вақте рух метиҳад, ё ин ки агар сураи таҳрима нигоҳ кунем дар Қуръон, аз ояти якумаш вақте пайғамбара бубинед, барои чӣ бар худаш хӯрдани асала ҳаром гардонид?
در همین بینم بسیار از در باب نزول این آیت بسیار تفسیرهای هر زیله هست. یکی میگن از خانه زینب دختر جحش، یکی از خانم‌های پیامبرمون بود. پیامبر دائم عسل میخورد و میآمد. حضرت عایشه مادرمون قطعی حفصه هر دو مصلحت کردن که پیش تو هم که آمد بگو چخیلی که از تنه یک بوی بد میاد، پیش منم که آمد منم همچنان میگم. پیامبر در یک حالتی انداختن که حتی دیگه همون عسل که حلال کرده خدا بود حتی به خودش حرام خواندش که خدای مهربان پیامبر حتی بگیم که یعنی به یک طریق عتاب و که چرا آن چیزی را که خدا به تو حلال کرده است تو حرام میگردانی. در اینجا سبب‌های نزول‌های دیگر هم هست که گویا در خانه حفصه با ماریه قبطیه که یکی از گویا همون خدمتگارهای پیامبرمان بود که مادر ابراهیم بود. این وقتی که هم خوابه می شود حفصه که وقتی میگوید که مقصد این کار را باید در خانه من نمیکردی، اونجا حضرت حتی که مقصد نزدیک شدن به ماریه برای خودش حرام میگرداند و الله مهربان میگه برای چی تو آن چیزی را که حلال بود حرام گردانیدی. زین لیاز یعنی بعضی حالت‌های هست خواهرای عزیز که در حیات زنهای پیامبر، در حالت گویم زنهای اصحاب پیامبر گذشتگیان، یعنی تاب آوردن و طاقت کردن حقیقتا برای زنها خیلی و خیلی مشکل است. برای همین اکنون من برای شما مسئله را بیارم که دل شما آرام گیرد، یا اینکه مقصد که انا دیگر در ذهن تو همین فکر و همین کاروبار زن دوم شوهرت مقصد از ذهن دور رود. من گمان میکنم که این چیز امکان ناپذیر است، امکان ناپذیر است. حتی امروز یک برادر من همین روز سوال دادن که من میخوام زن دوم طلاق کنم. من برای چی؟ گو من چند داملا را پرسیدم برای من اجازت دادن. من خواهد که میلش کسی که برای تو اجازت میتهد، لیکن من تا امروز کسی را اجازت ندادم که نه به سوای زن اول دارد زن دوم دارد. من اکنون نتانستم امروز کسی را گویم که زنها تونه طلاق کنید، زیرا که این بدترین حلال است، زیرا در این غضب خدا هست. میگه زیرا سببش همین است که زن دوم میگه که تا زمانی که تو زن یکمت هست من خود من خوشبخت احساس نمیکنم، خود من خوشبخت نمیشمارم. ببینید برای همین یعنی این مسئله ها در بین مردهایی که دو زن و یک زن دارند یا سه زن دارند، البته این مسئله های یک دیگر نافهمی در بینشون هست. زین نیاز خواهرای عزیز، البته این برای آنی که شما قلبهاتون آرام گیرد شما باید زنهای خواننده باشید. شما خداتون اگر میخواندین، شما خداتون اگر از آیات قرآن از حدیث های پیامبر آگاهی میداشتین، خب در اینجا آرامش شما از اینجا پیدا میکردین، از اینجا پیدا میکردین. زیرا اگر من حاضر برای شما چیزی هم که گویم میگم خیلی اینم مرده، این طرفداری همون مردها را میکنن، با شاید که این خیلی بهاگذاری هم شما کنید. برای همین من پیشتر هم میگفتم که مردهایی که مثال میخواهند زن دوم یا سوم گیرند، برای زن دوم و سوم گرفتن باید که همه آمادگی ها را داشته باشند، همه فکرها را باید کنند، بعد مقصد اونها دست به این کار بزنند. زیرا که این بعد مشکلات ها و بعد سختی ها و هر چی پیدا شدن میگیرند. خواهرای عزیز، خداوند صبرتون تیادو. الله مهربان مردهایی هم که به این کار دست میزنند هیچگاه مقصد در برابر آنی که به زن دوم احترام میگذارد یا میل میکند یا محبت میکند، همون میل محبت از زنهای اول شونم کم نکنند. خدای مهربان توفیق کنید.